In dobrodošli v enem vprašanju oziroma obvestilu. Giant zombie. Naj mi nekdo za vraga pove, kaj je to. Wow, celo premika se. Kaj naj bi to predstavljalo sploh? What the fuck? Grem ga probat vbiti. Celo čudno, da se zemlja pod njim ne vdira. What the? Gremo ga vbiti. Pa daj se vnet. Čakaj, evo, vbili smo ga. Samo XP dobiš od njega. Wow, gozd akacije. Zdaj lahko govorim. In se vidimo.